Мен эми азыр меймандар айтып коеюн, мына белек. Бул белек мына жерге жазылган бир макал бар. Ушул макалды ким айтып берсе, мен айтып турам, кыз деген жер бар арасында, кыз. Мына белек ошонуку. Аны эмесе баштайбыз. Макал айтылып берет, экинчи микрофонду карап, бул жакта караңыз сиз. Биринчи баштайбыз. Кызды үйдө кыл жатпайт. Кызды үйдө кыл жатпайт. Дагы бирөөсү. Жакшы кыз жакадагы кундуз. Жакшы кыз жакадагы кундуз. Айтабыз, музыканы өчүрүп турла. Эже айтыңчы. Эки кемпир бирин-бири кыз дейт. Эки кемпир бирин-бири кыз дейт тугандар. Браво. Нормально. Эми кол көтөргүлө. Ким ошол макалын мага чатки дословно орусчага которуп айтып берсе, эң күлкүлүүсүнөн муну берем тугандар. Эң күлкүлүү макалды ким ошол которуп айтып берсе, өзүнүн макалын, пожалуйста, заберите. Ошол макалды которуп. Апа, сиз которсоңуз утасыз точно. Которуң, ойлонуп калдым. Главный түшүнсөк болду. Аз бирек айтсын, сизге келем. Даяр болуп туруң, апа. Ким даяр? Ким даяр? Есть. Мына биринчи жооп бизде тугандар. Кыз кылыгы менен эми угуп турабыз. Орусча вариант. Девочка с приключением. Девочка с приключением дейт. Нормально. Жакшы кыз жакадагы кундуз. Орусча вариант. Хорошая девочка на луне сидится. Хорошая девочка на луне сидится. Эки кемпир бирин-бири кыз дейт. Эми ушуну шашпай айтың. Эки кемпир бири-бирин кыз дейт. Апа, шашпаң, эм. Өз айтат, бөлбөгүлө. Мындай өздөрөт, бузбагыла. Азыр эки кемпир бирин-бири кыз дейт. Два старуха считают себя девчонкой. Браво! Жанындагылар две девочки деп айтса нет дейт. Бирөөсү нет дейт тагы. Две старухи считают себя девочкой, да? Апа, нормально, между прочим, пока вы лидируете, сидится менен. Азыр, апа. Все. Подожди, Ерлан. Мына жерде бир эже кандайла, кыргызчасы кандайла? Чыккан кыз чийден тышкары. Угуп турабыз. Кандай кыз? Выдана замуж, отрезанный ламыт. Кандай кыз? Чыккан кыз чийден тышкары. Чыккан кыз чийден тышкары. Эми орусчасы. Отрезанный замуж. Ой, выдана замуж, отрезанный ламыт. Короче, Гуглга кириптир дагы. Чыккан кыз отрезанный чык. Нормально, сейчас пойдем. Да. Угуп турасыз тугандар, кызга 40 үйдөн тыюу. Девочкам запрещается 40 домов. Браво, тугандар. Нормально. Ой. Что-то апалар ачылат тугандар бүгүнчү. Апалар ачылат. Апа сизге кандайла? Кыз абири кымбат. Девушке дорого. Достоинство девушки дорого. Достоинство девушки дорого. Не дейт? На совести девушка дорого? Главное түшүнсөк болду тугандар. Бизде пока эки лидер бар тугандар азырчы. Да келдик. Мына эжемби? Все, биякпы? Кыргызчасы кандайла? Отырган кыз орун табат. Отырган кыз ордун табат. Сидящая девушка найдет счастье. Хотя все думают, что не знает русский, но вот пример. Эже, вы откуда приехали? Карасу районунан келдим. Мы карасуйский знаем русский язык. Вообще супер. Туруп туруң, две старухи мага жагат. Туруп туруң. Мен мана капа болуш жок. Менде эки вариант бар. Бирөө 40, бирөө две старухи. Мындай реальный болот тугандар. Апа, экөөнө кол чап турам азырчы. Апа, сиздики кандайла? Кыздын кырчачы? Жок. Кызга 40 үйдөн тыйуу.
девочкам запрещается 40 домов. Екінші вариант. Екі кемпір өздерін қыз дейді. Орысша варианты. Апа, ұтылыш керек. Два старуха бабушка себя считает девчонкой. Эми меймандар отырла. Реально отырып берілі кемес жасайды да. Бірінші, 40 домовка қолшалар. Екіншісі, 2 старуха. Қапа олғын қара. 2 старуха. Мұнаны берген да, чоңын. Алып кел. Апа, апа. Аны беріп қол. Мен сізге чоңын алып кел. О, өте соның. Келіңіздер. Деме, Ерлан мұндай. Ерлан, кел. Ерландағы бір бақытлы білі. Бұл өзі Баткендің жігітті болған менен. Бұл жерде өзінің шығармашылығымен журналистикада жүреді. Құтманның жанында, мен жанында жүреді. Аялдар, мысалда, жоқ нәрседен носки тоқи алады дейді. Аялдар ошырлы учурда жоқ нәрседен жаңжал шығара алады дейді туғандар. О, Мұны мойын алыш керек. Біз азыр мұнау жерден белек берез айтам кім көрез. Bir stolda жалаң айымдар болып, арасында bir еркек отырса, ошыға белек берез туғандар. қара. Қол шақ болу, жошон жолы орындықтар бар. О, аманаға қараңызшы. Опе. Опа, раса. О, бұл жақта бар екен. Асыр бар астып тұрғыздар. Так, деме, приз алып келмейсіңдер бе? Аға, сіз кеміңіз от бұл ежелер? Аяштарым болады. Жалғыз келдіңіз бе? Баткенден келді. Мына сыңа туғандар Баткен. Браво. Приздер. Мына шляпа киген ағама бар. Жерден тайғақ болғанын мұздан көрдім. Еттен ачы болғанын тұздан көрдім. Ей, сен жаш кезіңде неге қыз төресің деп қиынсынсаң, қартайғанда мейремді ошол 7 қыздан көрдім деген екен. Атақ, менде 3 қыз пока. Пока 3 қыз. Атақ, мен 9 қыздың 8-сін алғам. Нарында Қочқор деген жер бар. Алар жизнь біз нарындық біз дебет. Қайықтан сенсе Қочқорданмын дейді. Тоқтоғылды білесіздер, жаллаттамын дебет, Тоқтоғылдамын дейді. Алайқу мұна, қарақұлжақпын дебет, алайқулықпын дейді. Бұра да біліп қойғыла. О, Папан деген жері бар. Жизнь қара сұлықпын дебет. Папандықпын дейді туғандар. Сондықтан мен азыр меймандар айтып тұрайын, мұна белек. Бұл белек